Voin Jun ni somni jing darnga pel nu deuh khan Pakistan Ramria Duty Border Security Force ta chuan Pakistan spy drone an kap thlati an ron tar langa he drone hian bom le silai apai ni in soi ania line of control ron thlo pelin India ram china aron thlok luta India forward post a duty BSF ta chuan rang takin an kap thla ani he drone hi Rathua Hiranagar sectora kathak ania India ram chung metar jani somnga vel aron thlok lut mana border security post masabera om BSF ta chuan jingdar nga le minute som khan round red vel silai met puakin an kap tha ani ti Z News chuan antar lang drone in ral thuam apai te hi drone na tanga mantur ni lovin JE Mohammed terrorist te manturata na ronken lu ni in riat ania grenade bomb pasari le US Siam assault rifle M4 pakhat le a magazine pahni round samruk omna aron phurluta JC Mohammed helpol Kashmira birumekte ronpek tum ni in tarlan ani Nimin lama khan Indian Prime Minister Narendra Modi chuan all party meeting akawa video conference manga nei ania cabinet minister poimo te baka party hrang MP panga nei chinte he meeting a hian ko ania meeting a hian party hrang hroi tu ten zo na an siam hloma chungte chu prime minister hian achanga China nena an buaina chungchanga prime minister malak na chu atop thlengin party tin te hian an thlop zel tur thu an soyani meeting statement hi tukin khan ti chua nin ANI chuan an puang zara he statement a hian an tarlan langsar zualte lo soidonila prime minister chuan line of actual control pela Chinese mi ronlor zeu anom chuan achana an mungal zelang ti in bultran ani hei mai hi anilawa line of actual ronkan lo ma se ronkan tumna a om ani ti confirm ani chuan India chu acha chuak ngalang all party meeting a hian China chuan nasatakin line of actual control a aron in check mukhle ani ti party hruai tu te hi hrilhriat ania tunma zong a in leilam sipai tank le ral thuam fighter te anron in check lut nem hle to ti tarlan ani bok June ni sompanga zanlai pelhnua Indian Army 16th Bihar Regiment mi somni thina chungchanga khan line of actual control cross tu jok kan ni awangin le Chinese Army ten antam he ma wangin firing order pek ngam anilawa mase anthi nakha India thinlunga ariak renganga China hian pen khatpo LSC aron pen lutani chuan kan nam pasal thate phubalak na rap thak tak antur ngal toang anti ani Prime Minister chuan kan ram ronlu tuma phezeu po kan hu mai don lawa kan pasal thra te thinlung lu tu phubalak chak na hi khabbe ani to don lo zirlai chu zirzo ani to boka kumsamruk kalta India ram map thirnon ania India chu tlom jok le ado tu joka kan tang thrina ngoi kan chu awang hian minlak sak ani lawa kan chak lota ti na ani heklo square kilometer singli sangthuma jaw ramthren omten min chu puimek te hi kan hum him don ani India chu ngoi joka atang ngai to lowang ati hengte hi all party meeting a ansoi ho tlang pui statement anti chua ANI news agency in antarlan ani line of actual control hi ronkan loma se ronkan tumna awmani chuan ral thuam man ngal zel ani to don ani mela India po line of actual control a hian a in check lut na sa hle to ani tichuan in do na chu thleng mai thei ani tareng maya India le China hi lo in do ta se tia war analyst le expert ten anzir chian hi lo thlir ve chin don teang India hian Daulat Bek Oldi airstrip le Siachen glacier atangin China in chet atum dante lo thli thlain alo zir chiang don ani tichuan rampani China le India tana vanbo ruak lama hlom chu MTCR mang missile hi ania India le China hian an nei ve ve a
India chuan heng ral thuam hi adu ang thalin amang thei turangai ania atran mun lam en hian chu a thei ngei arin oma China ero chuan atran mun tur enin heng MTCR mang missile da hi a chhor tangkai ve thei don vaklo tlangram cheng chetak kara China tan man arem chang thei lo nia an ngai bok Air Force lama chuan China hian J-20 jet fighter te aron man rin ani boka mase heta po hian China hian har satna anei thei donin an ria tlang dung thui tak aron khrut chho angai dona Tibet tlang sang tak tak khrut tur hian single jet engine amana wangin combat fam kimnen aron thok chuak thei don lo aum zia chu ral thuam le bom apai pon thei zat angkha apai thei don lo ti na ani chuba ka chuan helai munatanga boruak lamatanga beina India hian ato chuan low counter tur hian India hian tunlaya jet fighter thaberjinga chiar Sukhoi Su-30 MKI rual ada nge rin ani bok Su-30 hian unbased low altitude ta om ani wangin an thuam fam kimnen an lo muak thei dona chu China fighter te tan chuan lo om tak aniang India hian Su-30 te manglo hian attack helicopter Mi-17B5 le Mi-24 lo mangse ne takin China fighter te hi an lo dang chat thei tura an ngai boka boruak lama chuan China hi achan achaw hrim donin an ria heng attack helicopter pani te hi India hian alo mangna satoa Pakistan nena anin dona te Taliban beinan Afghanistan te zai taka India in alo man to thin an ne wangin tlangrama achet pui na satoa China in dona lama chon ngai lo pilot ho laka chuan chungnung jok hle turarin anni transport helicopter ral thuam le army phurkwal turin China hian C-17 Glowmaster anei mase tlangram hunsanga C-17 hian man ruale sipaite aphur tam theidon lo achan chu tlangram hunsang taktaka thok tura design ani lawa a capacity za vevel phur thei chau tura ngai ani China tan chuan a boi thak le zual viau don ani India ero chuan Chinook helicopter anaya lai pui lian chi thlengpo a phurkwal thei ani van bo ruak lama chuan China nen anin beina mun pui ber tura hian India tan chuan jet aol samin China tan chuan a saktal don ani mel ani tank lampang hi hanthlir le taila China hian tank sangthum zaruk chuang fe nei turangai ania mase tlangram chengchiale mun sanga an duangin an mang thei don lo tlangrama chaturin China tank te hi an fit tok lo ani India ero chuan tlangrama po olsam taka che jungjung thei chi T90 le Arjun tank anti maite an nei trawa China nen hian indona chuak thut ta se tin India hian ral thuam anei te hi tlangram hun sang le chengchia po man olsam le fit tur deuh hlir alo nei trau mai ani tank ka na lai puila sangli chuang dai India hian anaya China hian sangthum vel anei India hian buffers anti mai lai puilian chi Kargil tlangrama po Pakistan army ho bunker nuainan alo man trap to anei trau bok army lama hian ral thuam khai khin na zonga India hian China aphak lo na sathin China hian army nuai somni pakhat borvel anaya India hian nuai som palivel chau naya chutrin ania army a hian chuan en mai chuan kan phak lo na salhea mase reserve army hi nuai nga vel China in anei lain India chuan heng IR kanti te state armed force ho telmi lo hian reserve army nuai somni pakhat lai anaya reserve angin India hian soima se active takin ancha chuak rang thin ani tarlan danin Indian Air Chief Marshal chuan China in aron bei thutpoa low counter ngal thai turle airbase turte po mun thuma rom han fel ani toa tlangsanga China in airbase anneya an airbase atang hian an fighter le bomber 10 anral thuam phur thei zat ve bak chu an phur thei don lawa India ero chuan low altitude ta base pathum anaya heng airbase a hian anin ready vector Indian fighter te chuan full capacity fighter le bomber 10 an phur thei zat tu ral thuam an phur thei vek dona air marshal chuan boruaka chuan India in ro a relang ati
India tan chuan Air Force lamin India ram naya Air Force Base anron ta missile ho anron in bun nai ahla omber mase hetianga chatur hian China hian hun adu nem dona kar khat emo kar ni emo hun anmamo arin oma chumi chung chuan India fighter le bomber rolten ne takin line of actual control atanga mel somnga bial chung chu anveng him thei turangai ania anven him thailo chuan India tan boina lian tak atling thungin anringa chuti rual chuan Indian Air Force Base hi mun in hlatle mun tam taka awma wangin Air Force Base pakhat China hian abai chung hian India chuan China Air Base ho nasatakin aswa samman anring bok BBC analyst pakhat chuan hetianga experience thatak nei Indian pilot te hi China pilot te ai chuan anhlom jok arin thu asoya China pilot te chu Beijing atangin control ani dona India pilot te po an base atang thawin control ani yang mase van boruaka ataka anin machon meu chuan atla chopa chet dan tur khilngai lovin India pilot te hian anlo ton hriat to atangin ancha jungjung thaidona ral thuam nga ain pilot te hi enge an quality fighter te quality hi enge ti hi apoimo berzok ani atia fighter an nei thave ve a pilot ton hriat nga to jok chu boruaka chuan rorel tu jok an ni ngei arin thu asoi heiba ka hian China sumdon na hi tuipui kaltlanga long manga sumdon na hi alien ber ania indona achuak ani chuan Indian Ocean hi China hian amang theidon lawa South China Sea lama hoidon se US le athurwal puiten an hual na saboksi oil lama harsat na atok thuain rin ania Russia apur turangai ania ma se Russia hian China hi apui duangem zona lian tak anito United Nations Security Council in thanna khan news source thren khatten ansoi suala wangin karon tar diklowa Russia hian UN Security Council atel turin India avoti apong zar mia to ani China le India inkara indona chuak mai thei ani meklain India Defense Minister nen Russia chuan in mu adwa Rajnath Singh chu Russia lama athok thadon thil tam tak ansoidun don baka Russia siam Su-30 MKI le MiG fighter te arang thayang bera India ronda thlenvat theidan tur ansoidun dona heiba ka hian joint military parade an nei don bok US line India atan box si India in akau chuan yes ngal mai turangai ani boka India finzia alangzel engwangin nge F-22 Raptor tele fighter tha dang hi India hian alei jok lo ti zona atam viawa mase India hian akhal thiam sa le achul nel sa alo thlen vele a indo tura athlo chu tir ngal theitur fighter thave thosi hi alei jok atul tlatani tin Russia nen indorna thui tak an local puito sa ania an inkar so nge nan po athale zelbok tichuan China hian awma se Russia hian India laka kut engtika ma alek du arin omlo niin expert te chuan an soyani India in US enroll aphal tat lo chan po kha engdang vak niin alang lo US a enroll chuan US ho tu Russia hi China lama aron tang thei ti a hrerenga tin indona chuak ma se an indona mun tur hi India hian a hre chianga nungtol zoka atan a in ring lo burbok chu wangin China nena kan buaina hian engramma ron enroll lo se kan du tia kan prime minister le defense minister te India sarkar thupuang tu ten anpun khan chan anei ti achiang chhozel bok ani tichuan tuntruma hian news tharlam lam lorwak lovin China nen hian indona hi tokta ila enge kanram din muntur niang ti kan ngai tu na tijawatan mithiam te thirna karon chop chuak ani thren khat chuan he thirna hi tran lam neya thirna kan ngai mai theya mase infographic show le website sang thirlok na lak khom ania kan thirna theu te po comment lama lo soi theu kan tum don nia